ओजा स्कूल की कादी आदमी स्कूल से काब हलाग चेक सुब चटपबू यावरे सर मखोई की पिथोक पिद्रिसे मरुओइना कॉन्ट्रैक्ट अदु अरुओइना रेगुलराइज तौखिबो ओजा सिंगी पिथोक पिद्रिबसे कयानो फाइनेंशियल मसिदा पैसा चंग फाइनेंशियल अमाउंट सिना कयानो हाइबसिमतंग ऑनरेबल मिनिस्टर न थंबिनाबा हाइदना सर थमजरी सर Honorable Speaker, sir, answer to star question number 298. A, yes. B, 1. Remunerations in respect of arts, science, Hindi graduate teachers, primary Hindi primary teachers engaged on contract basis are pending with effect from 1/9/2023 till date. 2. Salary in respect of recently regularized lecturers are pending with effect from 1/4/2023 till date. Honorable Speaker, sir, koi House da Honorable Speaker su adum tabi revne sir oja watpagi ching da valley da oja watpagi singsigi menkhatna ba haina langak sina contractor oja lobby khriba mayam maru oina akhoi gi primary contractual da primary graduate Hindi teacher sing aduga lecturer sing regularized ta gi sing si sigi akhoi gi sir moi khoi gi tolop pithoktana leibisi sir tha mapan subasu yaure contract kisina aduga 1/9/2023 gina regularize have akhoi contract basis aduga regularize na 1/4/2023 sir sigi pithok tabagi reason si honorable minister na kari leibano kari gino hay matam da sir ai makhoi ki question ji raise tobada aina mayam masigi leibo oza sing sigi kari kanot leige no oza sing se aina hangja matam da oza kharadi akhoi si private ta tuition tawsu yadre government gi oza oirabnina ato atopa mayam am kano tawsu yadre check suba chali ai khucheng to yengbiyo na sir utpa yawre oza school gi kadi admi school su ka ba halaga check suba chapbu yawre sir makhoi gi pithok pidri se maru oina contract adu aru oina regularize tawkribo oza sing gi pithok pidri se kayano aduga financial masida paisa changba financial amount sina kayano haibsimtang honorable minister na thambina ba haidna sir thamjari sir thank you Honorable Speaker, sir, honorable member na raised Thosham Chumi, it's a concern, but I facts from the Thamjage House sida. Number 1, I quickly contract Oza Singh se 1,394 ni wazik tolo thama pannamuk phangdalai se. Moisi tolo phangnabagi damakta aikoigi regular employees ki EIN number haiba dumaina moisu SIN number malai. It's called specific identification number SIN. Hairiba SIN number se finance ki director na generate tawgdoba ado hairiba contract employees sina ai magi join February join tawra matungda moi form fill up tawre directorate ta thare directorate na mu aikoigi government ta thare government na mu aikoigi finance ki director DRMS ta koi tharaga specific identification number se generate to view na koi loina lai khre the usida out of 1,394 sida housing phawda moi ki technical issues and data entry da khara soiram ba yawba adagi theng pirakpa mayam sina maram moiraga 1,069 di huzik SIN number generate tawraga laira out of 1,394 aduga hairiba oza sing sigi 1st of March tagi 31st August faudi tha taruk ki pi khre without SIN number akoi finance na kaino moi gi se relax to girakta na moi gi SIN number se akoi na muk moi se tolo phangdale re amto relax to view tha taruk ka hairu kana moi finance department na yabiraktra adubu hozik pending leri bisidi moi gi ayamna loshala aduna hairiba oza sing sigi tolopsu akoi budget ta reflect tawduna laira aduga within September da soidana pina ba khoi hona jagni hai oh soidana piragani hai da itam jage house da thank you mathang da regularize ta gi budugi sir kumbiram the honorable minister lecturer gi yeah lecturer sing to gi sir lecturer gi na 603 ni moi je issue ma leiba moi je January da 2022 da moi se order thokpa regularization gi ado ai khoina yengu matam da di moi se
पोस्ट याउदना रेगुलाइज तब ओरमेबा अदुना अखोई विजिलेंस केस रेफर तौरगा विजिलेंस हुजी केस अमा चथरी अदु हेड लोइबगा मोइसु कनोगी था खरगी दि पीखरे अदु विजिलेंस केस चंगाबनिना हुजिक्ति मतम खरदी पेंडिंग लेगनी है माइ थमजगे मोइसु रिफ्लेक्ट तौदनदि लेरे बजेट सर सर विजिलेंस केस से सर स्पेसिफिक की सिगी अखोई सिदी अखोई लेरिबा गवर्नमेंट सिगी ड्यूटी नि सर विजिलेंस केस मसी विजिलेंस केस चंगी से सर करी मरम गिनो एक्जैक्टली करी पॉइंट नो मोई 603 है तारे 603 मक्सिद चंगीब्रा अइना सुम थिगचब मतमददि सर मखोईगी लेरिबा अखोईगी सिगी exemption of online certified ENI Honorable member, question to the monk. Sir, sisu le do specific sir ain hangjari je vigilance case sangi se sir specific karigino moisi oja mayam sing sir mafam da chatlaga tawgadoribni aduna vigilance case di akoi government gi tawham thokpani moigi pihum thokpa di sir adu di pithok pi da kari kai haibdo do kayam kuina sangadorino haibdum tang honorable minister. Honorable Speaker sir, moigi se कनो तौबनी ऑर्डर थोक मतमसिदा मोगी पोस्ट लई लेती है फजना कन्फर्म तौदना अखोगी हापचलंबा है रेगुलराइज तौसलंबा अदुना पोस्टिंग से अखोइना मरकसिदा याम कन्ना होने लास्ट 2 years से अखोइना पोस्ट से थीरगा एडजस्ट तौनमो होनबा अदुदा लाइदी खरा इरेगुलर होइबा कनो खरा यावग्रमनिना मसी थिजनदबसु यादबा कोना अखोगी इश्यूज मयाम लाकदौनिना अदुगा MGL database ta moisi mandatory requirement oibdu changmu yadaba kaigino da regular kaino oidabni na adun tolo pi se husi complications lai reba technical issues se sort out tawradi ko adum pi na adum tawjage na thamje ki MGL gi di sir sidal laijare akoi exemption tawona ne sir sir director education demand discussion gumal lai wa libra demand demand tawrs